Sportske združenje, kotri noši meno našoho rusnaka fotbalera Joakima Vislavskija, nachodziše u novim naseljenju u Starim Verbaše. Fotbaler nje medzi nami už 6 roki, a sportski teren žije i zazberuje krasne číslo hraždanoh od 7 po 77 roki. A ja se sećam od samog počatku, bo mi tu do našeho naselja chlopi, a i ženi pomohali da se tu pošori, bo tu bilo obične poljo. Da se to všetko rovnalo i pravilo se také da bude jak igralište. Žitelji naseljenja pozbierali penježi i samoinicijativno počali ušorľovať teren. Chceli, že by deti nerozdumovali o druhých stvaroch, kotri nie dobri za ich budućnosť i zdravie, da ih probovali so sportom sklonjec takej drahe. Máme novú terho vežbanju na otvorenim, teren za odbojku na pisku, fotbal, košarku. Jest vecej ekipi. Ušoreli sme bavilišće, že bi še djeci mogli baviti i velji tu prihodza. Hraždanje sami zberaju penježi i otrimuju tereni. Starši vše maju lakotki za najmlačih, a oni po zakončenju baviskoh maju obovjazku poporajit za sobu.